Pero ali mo naman sasabihan na itang abanata mo ka rin kolonyalista, itang abaluta mo karela, itang ama na, mo naman sasabihan na ileleta mo ita. Alitaya, itaya lako ita, itang pamanong kolonyal, itaya lako ita. Alitaya. Adyang itaya buri at Chukenia. Awa. Itaya baliring balikan itong labing na masiglo. Imposible ya ita. Itaya buri-buri ni essentialize itong kirata mong kabias na, no? Okay. Imposible ya ita, dapat realistic tamo. Awa. Ing punto ko kanini, dapat medyo hybrid. Buri sabihin na hybrid na fuse la rin nga dua. O ning antimo king art, ne? Okay. Arakit taya itong pamana daring Espanyol o pamana ning Oksidente, ampung pamanang Kapampangan. Antimo, itong ating sing-sing, ating batong metin ning pinatubo, o ning at chupak itang metong frame kwadrado manibat king Oksidente, o ding aliwong perspective manibat la king Oksidente. So king metong obra daring artist antimo rakit may itong pamanang kolonyal ang po itong pamanang Kapampangan. So hybrid ya talaga. King pamaklawe ko ne. Hybrid ya talaga. So itayala ko yung pamanang kolonyal. Oneng buri sabihan na puro king lualing ing pamaglawe tamo. Okay. Bala mo, yung sasabihan mo kanyan, kailangan lawen tayong kaya katamong etnisidad, itang kaya katamong pangakapampangan, manibatan keng kilob. Manibatan kiya. Pag sinabi mong manibatan keng kilob, nasasabihan mo naman na we are also the sum total of everything na including our colonial past and even before the colonialists came, bala mo makanyan. And when they left, makanyan. So we are a sum total of all that. Yung sasabihan mo, magkulangan tamo pamurin, kaya tang pamaglalawe, tamo king etnisadad, tamong Kapampangan, manibatan ketang pamamatyo o perspektiba tamo, antimong Kapampangan. Yeah, But rather, malilili tamo na lalawen tayong sarili tamo bilang Kapampangan, manibatan keng lenti o pamaglalawe, pamamatyo, daretang aliwang tao Itapen. na ali Kapampangan. Itapen. For example, the colonialists, the Tagalogs, or the other... Nino pa man king lual. Antimo king Philippine Studies ni ating Okay. king UP yung dekada 80, 90 ni ating sikat grupo daring historiador na pinromoting pantayong pananaw. Okay. Iladzus Salazar, ting grupo. Nanuita pa. Pantayong pananaw. Yung pantayong pananaw. Bala mo, kaya katabong pamamatyo. Okay. Kasi king punto da, Oo. itang punto ko nandin, ing kaya katamong pamaglaway king sarili tamo neni, pansila. Okay. Bala mo, ibuo tayo ing identity tamo, bang pagsabihan talaring aliwa king lual. Okay. Impang kami naman, gamitan talaring benchmark daring kolonyalista, bang pagsabihan tayo ing sarili tamo. Ing pantayo, o kaya tamong pamamatsyo, gamitan talaring sarili tamong simbolo, sarili tamong marker, bang pagsabihan tayo ing sarili tamo. So, siyempre, buri sabihan na lakwan tayo ing pamanadaring Espanyol, pamanadaring Amerikano, buri sabihan na ita na napagsabihan ring Tagalwal, buri sabihan na ikaming academic antimo, narami mag-publish king karing aliwang journal king Manila, dapat ating dialogue na Okay. naman essentializing o naman nativist ing punto ay ni o neng dapat ing pera base yan. Kaya manibat ya king kilup. So impera lente king karong palagi neni ing kulitan talaga. Kasi ining pera masala malino pamana ebidensya naning panahon anyang lalo pa ring Castilla. So lalawin mo from an anthropological point of view.
Malyari, linguistic, Na in roots anthropological, tamo, sociological, okay. geographical. Kasi alimu itong inkulitan bilang bilang amanu to communicate. Kasi Okay. pati Okay. ring shape da ring karakter atin lang kabaldugan rita. Pati ing struktura, ing marunong na maka dugtong-dugtong ring karakter ating kabaldugan ita. Okay. In calligraphy, ada ring aliwang artist ni Okay. atin ang kabaldugan ita. Alimu itang amanu kalupa da ring Roman languages. Okay. Naintindihan ko. Okay. Anti mo sabi taking aliwa, di nga luwang karakter, bala mo damulag la. Okay. O atin lang kabaldugan talaga. So putagalong, atin tang panintun kareta, may itong abage o mapilan bagay na ating talagang kabaldugan king sarili tamo. Yeah. So are you saying now na para mas aintindihan tayo yung etnisidad tamo, yung pangakapampangan tamo, kailangan balikan tayo in kulitan. May itong yung kulitan na yun. Ang paparetang Ting aliwa. kisabihan, Okay. bugtong, ding maranyan na Balikan tamo nga Balikan nito. tala. At imburi mo sabihan, over the past year, since the 2001 First Kapampangan International Kapampangan Studies, alita pa agawa ita, etapa abuo itang pamamatyo tamo king etnisidad tamo, base ketang amanwan mong inward itang pandalawe rather from the point of view of the colonialists. King palagi ko, ati tamo kitang ustong dalan. Okay. Kasi nung lawentaya ing kulitan na niyang 2001, Okay. ala pa masyado, Ala, Neni, oo. ating kang t-shirt, ating kang tattoo, Yes, ating yes, kang yes. medyo may kalat siya ing kulitan, di nga di nga liwa. Wa, yung anak ko, salamat. Pepa, tatuya, kulitan eh. Kulitan, wa. Medyo common ni. Wa, oo. Dapat gamitan tayo alimuking pamagsalita o pamagsulat. Okay. Itong balam salamin niya king kabiasnan. Siyempre, naman maranyan ka bira-bira malyaritan makabayang dalan nita Exactly. Oo. O ning may tong yung direction talaga. Okay. King palagi ko. Oo. Um, sasabihan mong tamo, ya ako medyo Pwede sabihan may itang word na tamo, I hope you don't mind, because you are a Frenchman, right? Oo. Mag-identify ka as Kapampangan. Yaro, buri ka nga identifying sarili ko. Ero balo ka rin aliwan Kasi Okay. may tong yung problema mo rin ita. Okay, sige. Ing surat tamo gustong ating dayo ka ni Ingles yung amano. Exactly. Paksabihan da ka Ingles. Wapen, oo. maging kung abnormal ka ning indong kapampangan. Samantalang taga-Kenny ka. Ali, ampung abnormal yung magkapampangan kay ni King Indong Kapampangan. Rather than baligtad. Dapat True. baligtad Wari. Wow. Ay, tindihan na ka. Nung munta ka ng aliwang bansa, alang magkapampangan o mag-Filipino kay Iran Oo. Ikay mag-adjust king salitang local Nung naning language ka rin, nanti mo, nung minta ka king France. Alang mag-English kay Mga Frances laretan tao, makanyan. Oo. At Kenny dapat, in kapampangan ni mag-English. So, ibaba na yung sarili na bala mo. Buri kita sinabi mo nga itang ngini lalo da kang aintindihan kitang sasabihan mo. Kasi maniba na din isipan kitang pamagbabaking sarili pero tutuya ita. Para ka na ako tutuya. At syuta mo keni kim Pampanga, bababa tayo yung sarili tamo, potang ita mo mismo, mag-adjust tamo, kitang lingwahe daretan dayo, makanya niya sasabihan mo. Uling yung benchmark. Kasi itang pera pa man ng kolonyal. Okay. Kasi nung lawen may itang pa man ng kolonyal, kanako yung pera malalam. Ang pera mabisa. Mabisang pa man ng kolonyal.
ebidensya na maging lang sentido commun ring bagay maranyan. Itaniman kut ng ano. Oo. Kaya mo minsan, gagamitan kung antimo, 1, 2, 3. Gustong mamilang ko king Kapampangan, sabihan na rin tao, oh, ang galing mong magkapampangan. Espanyol yata, bala mo, maging yung... Darala rin paman ng Espanyol na bala mo, maging lang Kapampangan na. Okay. Okay mo naman, itayala ko. Oo, Itayala, naman mature ita. Eta ugse. Ugse, inan mature ita. Inan buri sabihan na, ganagan naman ibat king lual, Correct. mature ita. Oo. O neng bala mo, maging yung sentido commun. Oo. Na Accepted makanyan yung Kapampangan. na Accepted. yapin Ito naman isipan. Oo. Itang- Wow, totoo ita. Oo. Yaro ing maging influential ka ako kitang biyerong bilang academic. Itang penulat na ng Franz Fanon, itang sikat psychiatrist ya, Okay. decolonial thinker na manibat king Martinique, king Caribbean. Itang pera sikat na libro na, king English, Black Skin, White Mask. So Okay. bala mo, kahit mo, Arab tamo, itang itsura tamo, marakaya, marasurat ya karing Aha. dayong maputi, Oo, kolonyalista. okay. Oo. Maging yung kay embedded. Bala mo itaniman ko itang ano. Oo. Kasi itang, alam mo king Wala mo Kapampangan. yung maging normal. Yung maging normal. Okay. Adyan no karing king Pilipinas, actually, nung lawen mo larit ang libro tungkol karing aliwaliwong grupong etniko king Pilipinas. Bala mo sentido commun nung nino laring grupo-grupo. Alat ang ebidensya nung ating okay. grupong awasan ding sarili ng Kapampangan kanita. Oo. Ating sinabi, ating metong kronikyo daring Espanyol, sinabi na Pampangulareta. Okay. Tenggap na Oo.